Fáilte roimh go fáil míis Gaeilge. Welcome back to Let's Learn Irish. Laethuil A1 topic is Rannóg a Handouts on Banc Teanga. So level A1 topic 6 section 11 the language bank. An clog. Scríomh amach na hámanna atá léirithe gach clog I bhfoirm focal. So write the names shown on the clocks in word format. An clog, scríomh amach an taim atá sna cathracha éagsúla, nó ábhar, baile clia, dalas, an aithin. Write out what time it is in the different cities. An féidir leat éon am na cloig hús a úsáid mar ragra na ceistena seo. Can you use any of the times shown on the clocks above as answers to the following questions? Mar hampla, iver A, number A or letter A, cén táim a thosaíonn tú ag obair? Tosaíonn ag obair ag a ní a chlog. B, cén táim a itheann tú lón? C, cén táim a hagann tú a bhaile sa tráthnóna? D, cén táim a éigeann tú an telefís san oíche? An aimsir láireach, the present tense. Is he an aimsir láireach, an aimsir úsáidtear go príomha sa topic seo? So it's the present tense that we primarily use in this topic. Seo cúpla sampla d'ábhartaí san aimsir láireach on topic. So here are a few examples of the present tense from this unit. Téim ag obair ag leathuir tar éis seacht. I go to work at 7:30. Tosaíonn ag obair ag leathuir tar éis 8. I start work at 8:30. Ólam cafe ag a hindiag. I drink coffee at 11. An aimsir láireach. An féidir leat na bríomhra seo a chur san aimsir láireach agus ábhartaí a chuma. Can you write these verbs in the present tense and put them in sentences? Mar hampla, féacham an nuacht gach ihe. I watch the news every night. Agus shahid na focal, and here are the words. Airig, ó, búil, féach, éist. When úsáid as an bhóclóir seo mar chabhar más gá. Use this vocabulary if you need to. Chopán té, le mo chairde, le ceol clasicach, ras na rún, go lua maidin. Aistrig na habartí seo go Gaeilge, buin úsáid as an suíomh idirlinn, an folklór beag, chun cabhrú leat leis na bríomhra, más gá, nó an suíomh focal.ie mar chabhar leis an folklór. So translate these sentences to Irish. Use the website on folklór beag to help with the verbs or the website focal.ie to help with the vocabulary. Ná déan darmad go gcuirtear séimhú ar hús-chonsain I ní ag ní. Don't forget that the séimhú follows consonants after ní. I don't start work at 8:30 every morning. I meet my sister on Tuesdays sometimes. I don't watch the news. Now and again I go to the gym at 6 in the evening. I walk with my friend Emer at 8 o'clock every night. Féachar na ceistena seo leanas. Look at the following questions. An bhéachann tú ar ras na rún gach déardín? An múlann tú le do chairde an lón gach lá? An tosaíonn tú ag obair ar a ní a chlog gach lá? Cad a tharlaíonn don bhríthar nuair a chuirtear an roimh an éireann ceisteach? What happens to the verb when you put on before it in the question form? Cuirtear orú ar hús-chonsain. An orú is placed on the first consonant. An cuimhin leat an torú, féach ar an réile seo mar fhróir. Do you remember the orú? Look or use this grid as a guide. So if you look at the grid carefully, starting over here on the left, we have N. So you put N before G, and then you put a G before C. N before D, and D before T.
M before B, and B before P, BH before F. So use this grid as a support for the next activity. Scríobh amach ceithre cheist san aimsir láireach le cur ar dhaoine eile. So write out 4 questions in the present tense to ask other people. On Fáil Iarúil Aonad the Sé, your virtual profile unit 6. On Fáil Iarúil, chroichigh tú Fáil Iarúil ar deireadh Aonad a Héan. So you created a virtual profile at the end of topic 1. Currently, leis an profile tar éis gach Aonad nua, we will add to the profile after every new unit. Is féidir leat úsáid a bhaint as an ólas atá sa Fáil Iarúil chun cleachta a dhéanamh arta féin a chur in aithne do dhuine. So you can use the information on your virtual profile to practice introducing yourself to other people. Ní gá duit do honraí persanta a úsáid. You don't have to use your personal details or information. Détá do haolaíocht a úsáid agus profil bréachach a chruthú. So you can use your imagination and create a false profile. This is just to give you practice. Líon isteach an Rannóg ar an Saol Laethuil. So fill in the section on daily life. Cur síos ar an ghuill lá, a description of a regular day, mar hampla, for example, I riam ag ceathrú tar éis seacht, téim ag rith, tosaíomh ag obair ag Laethuil tar éis lí, chríochnaím ag Laethuil tar éis 5, ihem dinéir agus bualam le mo cháirde sa tránóna. Rannóg a héandiag an Banc Teanga Aonad. So section 11, the language bank answers. An clog, lína hain, a sé chlog, 25 tar éis hain, ceathrú chuna 5. Lína dó, 25 tar éis 3, 20 chuna 2, a 5 a chlog. Lína 3, 10 chuna 7, Laethuil tar éis hain, 5 tar éis lí. Nuairach, 5 tar éis 3, baile clia, 5 tar éis 8, dalas, 5 tar éis 2, an ahin, 5 tar éis 10. Agus na bríomhra san aimsir láireach, éirí, éiríonn, ól, ólam, búil, búalam, féach, féacham, éist, éistim. An aimsir láireach, ní thosaíomh ag obair ag Laethuil tar éis 8 dé Máirt. B, búalam le mo ghriofúir dé Máirt uaireanta. C, ní éacham ar an nuacht. D, an níos sa rís, téim go dtí an tionad spórt ar a 6 sa tránóna. E, de gná, siúlam le mo chara ímar ar a 8 a chlog gach oíche. Tá na nótaí agus bilóga oibre le fáil in éineacht le cóid fuaimne agus nasca na cuisle, suíomh lús cartaí. The lecture notes and worksheets to accompany the course, along with the MP3 files and Quizlet links, this is a flashcard website, are available. The original files are available to download at Teastas Eorpach na Gaeilge, teg.ie, or edited versions can be found at my website, simplyjacinta.com. Direct link is in the description box below. Míle buíochas do Theastas Eorpach na Gaeilge as cead a thuairt dom úsáid a bhaint as na háiseanna closamhairc atá le fáil ar a suíomh. Many thanks to Theastas Eorpach na Gaeilge for their information to use, the learning materials and resources that are available on their website. Tásúlgam gur bhain sibh tanamh as. I hope you enjoyed it and got some use out of it. If you did, like and subscribe and share with your friends who may be interested in learning Irish.